تایبەت بە تێڕوانینی کوردانی زیدی بۆ پرۆژەکانی حکوومەت و خزمەتکردنی ناوچەکانیان گفتوگۆی زیاتر دەکەم بە میوانداری بەڕێز هەرمان میرزابەک ڕاوێژکاری سەرۆکی حکوومەت بۆ کاروباری ئێزیدیان ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت. بەڕێز هەرمانم کاتت باش، سوپاس کە ئامادەی لەگەڵمان. ئەمە بزانم قسەتان چییە لەسەر پێشکەشکردنی ئەو پرۆژانەی کە حکوومەت پێشکەشی ئێزیدیەکان و ناوچەکانیان دەکات. زۆر سوپاس مەرز ژینۆ. ئەف پرۆژین ku استراتیجی و vî şêwê rêkûpêk û ciwan ku li devera şêxan têne duristkirin dikefte xizmeta hemû xelkê deverê de bê ferq û bê cudayî ku ji layê hemû ayîn û hemû kesatiyekî vê deverê de hazîrbûna Cenab-ı Serokê Hikûmetê jî li devera şêxan ciyê keyfxweşiyê bû bo wê xelkê gelek yani şêweyekî germ û gur pêşewasî li cenabê wî hate kirin û ev maveyekî kêm da ku çendîn projeyên stratîjiyên giring bo vê deverê hatine duristkirin. Yekî ji wan jî ku rêga cadda Dûsayîta Beedir bû Îtûtê bûye paşan ev projeyê ku wesayê giringê navêna nehdarkê bû Lalişê da bûye ev dirêjiya 8 kîlometr û 200 metrî ku dêkefte buwarê cêbecêkirinê da kujmeyekî mezin ev projeyê te cêbecêkirin. Ew jî bo xizmeta xelkê û taybetî jî bo xizmeta berstegeha Laliş bi tiş hemû deverê dê te kirin. Ceng û berî niho bi rastî qelebalix yeke yekcar zor durist bû xelkê me xelkê deverê gelek yani asteng bi wan bu hatnû çûnê durist bû ciyê dilgiraniyê bi wan. Ev ca ev proje zor tiştekî baş bûye ku vê merhela ya zêrîn de ku Serokê Hikûmetê bi rastî bi hezarê proje ragihandin. Ev proje jî dibite projeyekî herê baş bû xelkê me deverê salane yani weke tu bêyî tu temaşa bikin. بەڵێ باسی هەندێک باسی لە گرنگیت کرد بەڵام من دەمەوێت بزانم لە ڕووی ئابووری و گەشتیاریەوە چونکە بیرمان نەچێت ساڵانە گەشتارێکی زۆر ڕوودەکەنە بە تایبەت پەرزگای لالش بۆ ڕێوڕسمە عینەکانی خۆیان. لە ڕووی گەشتیاریەوە چ گرنگێکی هەیە ئەم پرۆژەیە؟ لە ڕووی ئابووریەوە چ گرنگێکی هەیە؟ لە ڕووی کشتتوکاڵیەوە؟ ئەم پرۆژەیە هەکە ئەم بین و تەماشە بکەین ku salê bi tiş nêzîkî 500,000 beşerî heta nêzîkî milyonekî qesta Lalişê ket ku berdewam hemû rojeke îniya qerebalixekê yekcar zor durist bitin û weke tu bê li şeşî vê manga 10 ku ya têtin nêzîkî 100 heta 150,000 kesî perestgeha Laliş حاضر بتنن لوان رسمên taybetên êzidiya û hemû sefaretek û konsilgeriyeka cîhanî û kesatiyê diyarê cîhanê dema qesta Kurdistanê dikin yekser jî Laliş li ber çavê wan diyar bitin û qesta Lalişê dikin. Ev jî giringiyeke here baş e bi rûyê hikûmeta me Herêma Kurdistanê û kabîna ya nehê da ne bes ev proje jî hatiye durustkirine belkî niho jî pêş vê carê jî dirêjeya kilometrekê jî Cosayît ya ve qonaxa duya yani ku ne ve qonaxa êkê ye ku dest pê kirî qonaxeke berî niho jî bi piştevaniya hikûmeta Herêma Kurdistanê û kabîna nehê da hem derwazê perestgeha Laliş hatiye duristkirin û çendîn projeyên dîtir jî Lalişê hatine cêbecêkirin û Laliş hat بەڵێ باسی پرۆژەی ترت کرد. ئەمەوێ پرسیار لەسەر ئەوە بکەم. ئێوە ڕاوێژکاری سەرۆکی حکوومەتن بۆ کاروباری ئێزیدیان. پێتان وایە لە دوای ئەم پرۆژەیە ئەم جووتسایدکردنەی ڕێگای شێخان لالش چی دیکە گرنگە بۆ ناوچەکە؟ چی دیکە گرنگە بۆ خزمەتکردنی ئێزیدیان؟ تاکید حکوومەت هەکەتوبێ مانە سنوورن جیاواز سەیدە ku nava Herêma Kurdistanê de deverên êzidiya yên heyn hemû perestgeha û pîroziyê diyet êzidiya li navçê rêya ewqafa êzidiya wan karê sertêtekirin û harîkarî û çendîn projeyê dîtir jî hatîne cêbecêkirin ku bo êzidiya wek projeyê naciyata û
پروژه دیترجی اف دەڤەرداریت کو ناوا سنووری هەرێما کوردستانی دابتن بڕێکە ناوچەداریا و پارێزگەها دۆکێدا ئیدارە یا محلیە دهۆکێدا ئەو پرۆژە وەکو هەموو دەڤەرداری دیت کوردستانی و هەموو نەحیەک و قەزایەکە کوێزی لێژین سەر ڕێژاک و ئێزدیە هاریکاری و پشتەوانی ئەوان تێتەکردن ji بودجێ یê پارێزگایê و ji بودجێ دیتر jî da bêca ferq cudayek nava herêma Kurdistanê da nîne êzidî yan غêr kesedî hemû her ciyekî êzidî lêbin ew proje cêbecê bin wekû ku xelkê û parêzga ewan bûca dest nîşanet ket û serwan da belavet ket beseke çi bi êzidiya bêtekirin wala projeyê aliyê werzişî ve pûtedanek bê bêtekirin baştir e ji aliyên harîkariyên madiyê mübaşir da bo kesan tiyê êzidiya an kesên nexweşê êzidiya ev şikarên hosa bênekirin سەرمان ئەمڕۆ مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بۆ ئێزیدیەکان هەبوو تاکیدی لەوە کردەوە ئەوان یەزیدیەکان دڵنیا دەکەنەوە کە داکۆکی کارێکی سەرسەختی مافەکانی خوشک و برا ئێزیدیەکانە بن واتە بە شێوەیەکی گشتی دەستبەرداری ئێزیدیەکان نابن داوای کە ڕێکەوتنی شنگال جێبەجێ بکرێت بۆ ئەوەی ئێزیدیەکان بگەڕێنەوە ناوچەکانیان ئەم پەیامە چه هەستێکی لای ئێوە دروست کرد یاخود خوێندنەوەتان بۆ ئەو پەیامە چی بوو من بە شێوەیەکی گشتی باز لە ئێزیدیەکانەکەم نەک تەنها بەڕێزت تأكيد بيامن بشوي مزن و دايم جنابي وان شافرتي نكرن هر سردم بارزاني نمر و تا جناب سروکی و هر کسی که نوا و حکومتی دا و نوا و مالباتا حوصا مازن دا کو سرور ملت کرد براستی تینا چاوره کرن و کردار جناب وان سلمان دیا بردوام پشتوانی و هاریکاری الهمو وقتی که کویزدی تنگاف بینه و کویزدی توشی نهامتیا بینه جناب وان پشتوان و هاریکار بیا بو وچنده او پیاما جناب وی هاو کسی توی داری همو دا همو پیکاتا کی و کد بینن مظلومیت که مظلوم سری ازدیاد آتی ازد مظلومن ویشکلی وقتی جنابی اف پیوا گوتی از کسی کشوانم راستی کو راوشکار جنابی ما از گلک دل خوش بم یعنی دوی گوتن او یا حوصا مزن دا راستی تا نویسین پیوید زیرین کل دما ناوا مشکی مدامینتن تا دنیا هەیە سپاس دەکەم بەڕێز هەرمان میرزابەک ڕاوێژکاری سەرۆکی حکوومەت بۆ کاروباری ئێزیدیان